Pomoz Bog, braće i sestre. Evo ja opet, kao što sam rekao, pričat ću vam zašto je bitno poznavanje veštine mačanja. Većina, kao što sam rekao, to treniraju iz hobija ili ljubavi prema viteštvu, ljubavi prema hladnom oružju. Ali vremena kakva nam dolaze, ako ste gledali svi Pobesnelog Maksa, videli ste da vremena dolaze kad nema toliko vatrenog oružja, a ipak potražnja za gorivom, možda i za vodom i za hranom. Znači, kad ne bude bilo toliko vatrenog oružja, zajednice koje se budu okupljene, one će morati nekako zaštite svoju zajednicu. Pored toga što mogu lako naprave luk i strelu, samostrel, ali mora bi imati i neko lično naoružanje, a to su mačevi, sekire, možda i buzdovani. Mač se lako može napraviti u bilo kog komada čelika, čelik uvijek može se naći. Tako da, braći i sestre, zato je bitno poznavanje veštine mačevanja. Jer, opet kažem, ako imamo vatreno oružje, municija se lako potroši, ali barut teško može da se napravi. Tako da, braći i sestre, toliko o ovim veštinama. Krsti mač.